bitka. Boj. Sad će u drugom poluvremenu, evo ga Vojović. Šta učiniti? Vojović u kaznenom prostoru. Šansa je to. Udarac Sušić i gol. 2:1. 2:1. Ludnica. Pogledajte to još jednom. Spretno. 2:1 vodi reprezentacija Jugoslavije, poštovani gledaoci. Gori ovdje u gledalištu. Evo pogledajte još jednom tu mastoriju Safeta Sušića i to je njegov drugi zgoditak na današnjoj utakmici. Sada napadaju Bugari. To će biti zgoditak, nema sumnje. Sigurno i 1:0 za Bugare. Iskreno. 1:0. Da. To je bilo za očekivati. Mlinarić. Točno tamo gdje treba, mislim za Bugare gdje treba. I sada Katanec. Katanec. Izvrsno je prodro. Pokušava Vojović, evo. I gol. Safet Sušić. Sušić. 1:1. Vojović. Safet Sušić. 1:1. Pogledajte još jednom. Evo tu je Zlatko Vojović izborio loptu. Do Sušića koji je majstorski tukao u gol. 31. minuta. 30. Veselje u stadionu. Ali uzvraća Radanović. Kakva bitka. Boj. Sad će u drugom poluvremenu, evo ga Vojović. Šta učiniti? Vojović u kaznenom prostoru. Šansa je to. Udarac Sušić i gol. 2:1. 2:1. Ludnica. Pogledajte to još jednom. Spretno. 2:1. Biće to dodavanje, ne? Udarac prema golu i Simović. Simoviću, gol. Zgoditak. Zdravkov. Zgoditak. Rezultat je 2:2. Prihvaća Safet Sušić, ne sam Safete. I sad još možemo primiti gol. 45. minuta, 12 sekunde. I evo šanse za Bugare. Sjajna šansa. Simović ima sreću. Kakva je to drama. Evo još jedan Simović. Nema više vremena za bilo šta. Nema vremena. 45-38. Vojović. Evo šansa. Gol. Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? 3:2. Ko? Pa ljudi, šta je ovo? Radanović. Pa je li to moguće, ljudi moji, kakva sreća?
Ma je li to moguće? Tresu se tribine. Ma je li to moguće? Tresu se tribine. Hoću vam reći, poštovani gledalci, reprezentacija Jugoslavije ide u finale. Ovo je bilo za infarkt. Ovo je bilo... Ma je li to moguće? Ali rekao sam jedno vreme da nikad ništa nije završeno. Ništa nije gotovo dok ne završi utakmica, dok sudac ne da zna. Neka to upamtimo svi, pa i ja. Poštovani gledalci, 3:2. Dakle, svakog trenutka čekamo kraj. Sudac Jamo Castillo gleda na svoj sat, sada je već to prošlo 46-47 minuta igre. Gotovo! Odjekuje u pobjedu Jugoslavio. Sudac je digao bio ruke. Da vidimo i kraj sada ovog trenutka. Pa nemam šta drugo reći, poštovani gledalci, nego Lodnica. Šta ću, oprostite na toj riječi, jer nema, ovog trenutka ne znam ni drugu jednu riječ reći. Pa je li to moguće? A upravo sam mislio da kažem kako smo sijali, tako smo i požnjeli. Ali opet ne bi to odgovaralo sada ovoj jednoj situaciji. Imali smo veliku sreću, evo pogledajte. Još jedan put, ostaće to zapisano i ovo ćemo zalediti. U finalnom dijelu prvenstva Evrope, dakle, sudjeluje Francuska, Belgija, Portugal, Danska, Jugoslavija, Rumunjska, Savezna Republika Njemačka, Španjolska ili Nizozemska. Nema tu Italije, nema Sovjetskog saveza, nema Engleske, nema Poljske, Čehoslovačke, Mađarske, Škotske i drugih renomiranih momčadi. Vičao Safete, a spremao sam se danas da vičem opet Safete, da postignete još jedan hat-trick kao što je to bilo protiv Italije, mislim i protiv Argentine i još jedan put. Recite nekoliko riječi u utakmici. Pa mislim, prije svega hoću da kažem da je najvažnije da smo pobijedili i da smo se kvalifikovali za završnicu Kupa nacija koja se igra u Francuskoj. I ja i moji drugovi znali smo da će biti veoma teško, samo nismo očekivali da će ovako da bude. Očekivali smo da ipak lakše dođemo do pobjede. Bugari su se predstavili kao izvanredna ekipa, igrali su zaista dobro čitavim dijelom utakmice. Međutim, oni su igrali i bez opterećenja jer oni nisu imali šta ovdje da izgube, a ipak smatram da ova ekipa koja je igrala danas, ova naša ekipa, da je sastavljena uglavnom od mladih, neiskusnih igrača. Međutim, opet, hoću da kažem da je najvažnije da smo mi pobijedili, prije svega zahvaljujući izvanrednim intervencijama našeg golmana u posljednjim trenucima. Onda druga stvar, imali smo u tom zadnjem minutu i mnogo sreće. Safete, vi ćete biti domaćin na Parku Prinčeva, odnosno u Parizu. Ako dođemo do Pariza, jer ne znamo gdje ćemo, u kojoj skupini igrati, vjerojatno kad dođete u Pariz da ćete svojim prijateljima novim u Parizu itekako dosta toga pričati. Pa ako budemo igrali u Parizu, i ja priželjkujem Pariz, očekujem i ubijeđen sam da ćemo imati mnogo publike. A to je inače i vrlo važno u takvom takmičenju. Hvala vam lijepa i sa srećom. Ali uzvraća Radanović, kakva bitka. Boj. Sad će u drugom poluvremenu, evo ga Voljović. Šta učiniti? Voljović u kaznenom prostoru. Šansa je to. Udarac Sušić i gol. 2:1. 2:1. Ludnica. Pogledajte to još jednom. Spretno. 2:1 vodi reprezentacija Jugoslavije, poštovani gledaoci. Gori ovdje u gledalištu. Evo pogledajte još jednom tu mastoriju Safeta Sušića i to je njegov drugi zgoditak na današnjoj utakmici.